on the track. Sick with it. Let's go. On the track. Let's go.
so fo mali na lo fa pesena pune la va amal pesena fa mai oya we ina utula meta time sifulu ibe minuto tele tula sifulu na tatu musika na sa watu lunga ya f amata to fo tatu programme ile ne yaso aso fo aso fitule ne yo aperilo to sanga lua fe suma ba oya aperilo me di kepi it's also no me sorry con se aka wa so ne aperilo Voleva un pedido, voleva un me. Na e pe ona ye o mele wo ye tato ya ko fa mana tu tuai o la so fu nei ya o la so fetu o me to sanga lua fe suma va o ko se va ver to sanga ri ke pi ne va pe ko sanga ro ko va pe ko sanga ya e va ver to sanga pe fa te pisi pe fa na pisi lo ma fa le telo fe au ma venga ve ma tuti o fe nga ye tato ai a faila ai dei ma se pisi o tato no mingala ma tu wai o to sanga te we kuri ka sanga a te mai fi fa talo fat fa ka mo swa ma futu mai lunga ma tu na fa wala fa tu lunga tato Simple Radio app na fa malunga tato website na fa malunga tato YouTube channel talo fa tela tu ma futu mai lunga tato website www.lopegtvradionews.com kana fa malunga tato Simple Radio app e ka download tato Simple Radio app ya ona e alu ina ina ya ona itangolola yele talu su ina tato Samoa Radio tala matua tato Simple Radio app o ka mo le kionga ye tau le tio Samoa ma tato le tio nga ye Pawanga ber Samoa Radio tala ya ona avelo o ina e fa fonga melo te mina ma ke pi ranga tele na ya olunga o le tato YouTube channel na fa live atuai pena fa malunga tato Facebook live la le live atuai foi ya ne tami ya ta ne ta la song fua ya ta tono le ta ne la sa ina yo tato tunu ai America na fo ya Hawaii American Samoa la vai fai la tu sa pati termine ya la upa ia la tu termine le sa pa ia tato manafia tulanga nei pa solo hatul pa ia o matu pa ia ni silam Samoa Australia mai si foi atunu o la langia nafi pe ona ia tatu sa pati nafi ana foi sa pati la tu nafi langa o la stona tatu as fitu na sa ila tu la fitu nafi na sa pati la tu tala fatu bana mo mafutu mai ai esta asi mai good morning Mr and KP tala va esta asi va pena foi ma katu pausengi talo fa foi marasco jet fale moi ma ele sala tu noa e pena foi Elizabeth Fasiata ai ku dia Elizabeth Fasiata ke e pisi ase ke ngaruenga na pisi ia pena foi falongo ifo sa tu pai ia pena foi sefe a sef lu tu ala Felisa nina cose Cristina e pati erka mai kai ngoso mai nei ala ko oso tio ina e pati fa vai ina nina kose ya mafato ina fusalai ya matasi sa fo fa tai wal mafato mai ya no tuma tai no esta asi ngo fa mai good morning Mr NKP matua fa te fa alo mai no winga ta mai na matua e mo wala ba ile soi fu malo loina na matua okay da o ni ta fa tele fa alo mai fa ta alo fa mai e peo te mai tai lo fato ina fasalai lo winga la na matua peo na te de fia le fia po na fo tinga singasi ya po na fo e tele ti fo dele vai lo tino ele me fai e fa ta lo fa me ma fai me sitala Paulo mbene te lo atua o na e so fu la o de lei a so fu Paulo tu langa na ye ole na e le o malo si le e fai mai se tala chama ko vai al tau tala la tu ela le vai ngal fatu sala na tau tala mai o ia fa mai o lo ko ka mai na ata mai pena foi la mal mai tai na o vai es o esta asi nga fa mai malo good morning ela fa good morning mai ia uma sana breakfast ma muffin ni tai talo fa ela o fai mal mai tai fatu morning brother Manuel Aso alo foi a kepi alo foi esse que vai cair na ia esse mana alo foi ia pena foi sunga lula Messi
Yo le wi do to te le va ngelo fa talo fa mai no ngelo wai loa I ya le lava o soifua ia me ngate le alo malo losi le balato power. I got the power. I got the power. E la vai le sala tutu no mai talo fa tai pro mano tau tua mano ngului. Tai le vai le sala tutu no le talo fa fo ia vai le tu mai tai le vai tu na fi o ko kai. Mana ia yo sala tu a inga mala tu o fulotu mana ia mai mapa pe ali kepi. Mai mau fa ma pe sa la talo sa ale fa ia so umma. Mai mau pe na pe sa o tatu o tunu o meu I le langi do le fa va lava lava. Mau pe tatu sa o lava lava. Tu sao makako akepi. Ya nga mako ainga ni sao. Ya nga de nga mako ofu. E le mako ofu e ofu. Ni loku. O ya. Ya. Mi fale kom mako ofu. Ofu ai le ofu fale ofu ngana ofu loku. Wa ofu le ofu fale. Ofu ai short. Yo meu short, yo meu o I solo. O miki afu. Ofu ngala ke ofu e loku. Mela pena fai la tala na fi ro ba tu mana yo ofu vo la e la to le sal lotu na fi pena foi ma America la ko o ka se man na yo la to la e kilo wuhu e fai la tala fa pe mai mau fa pela kala mai mau pena fa pe ma fai on the sao ta to le ola fa ba wi mo la e mana na yo la e pa e mai Ese papa e a fai akulu. Ai, pe me papa pe sao ai. Se manu e sao matatu. Ali ke pi. E sao ko wene sao ma ko. Ya me de ma ko la palapa. E ma sala la tam fai ke pi ma la inga so la lava mana e ofu lot. Langol me le tatu o fale nganga. Ya e tau fo na mana ye ni ofu e tau na halu ai. Lot. Ye ka wanga lu ma me ngai ole nganga male manga yo ofu ya wa manga yo ofu I ma fa ye ofu manga fa sao ai ke sao ai ofu ma ya e sao ye ke la kulunga be mai yo le ya fe la kulunga ma no pe la we manga yo mai le ni ya mai ma pe la we las mu pe la we mai ma pe la we la mu vai ko ye de ke pi ni tala li pe la we mana ya Pero pela we mai fai. Pero pela we mai fai. Beke la kulo runga ka kamala la kulo male. Wa lu a mi ro nganga. Ya na wala kulo mala nganga yo. La kulo ke mi de lo koi. Ke mi de lo koi la ko mong ofu manga yo. La ko la mong ofu manga yo lo. Runga o maliu. La ko ngai mong ofu manga yo ga. La kulo fai mai ro la ngelu. Mai mau ngai ofu manga yo na songo ma. La mo manga yo manga yo. Oi, batala batu ya, vanga le mafuta mai tau sili no flower ton yo. Ya maraka mai le sunga lu la misi, na lo fa lo mai lu la misi, na matua so fu mano lo ina la ba ia. Matua sunga lu la usa telefone na mafuta ngasi tino. Ya ono fo le malo so le sala. Le malo si le meu ne. Nga sala mane. Ole orang sama fai. Ole fanga ke piso. Langa tele va tala fatia ya maina vai ya suilo tatu sa motivita last mo tatu sa mo reta la vena mafta mai sa mo. Para foi ui kasi foi le tam tu ai tam X. Ole X. Le forma manu sa mo le sunga Filippo sa ena. Ele o se X ole. Papel. Masa X na ka mai. Ya yo le forma manu Samoa le sunga Filippo sa ena le mafuta mai nai Samoa kai la Filippo ina le tatu tau mesina o ka semana yo tau mesina ka le mana ya na ye ese male la fanga fio la tolo ngalu ai la ngate ya ole afalingo le me ole alo ya la ngate de vai mo lalo foi la tu sape vai me la tu ke la kuma la ke shot fe mai ya ola me te fina ngalo ya ale ke la kuma lima tala fe mai se me lima tala fe mai ele se me lima tala ele mo se me lima atala fata ni sala pena Filippo mai no vai tu macha ya esta aqui
Mai ha ma na maliu Yesu yo na lava masa sa oi le la mana ia tulang a me na maliu Yesu na lava masa sa no winga la ia ta mai ta mai ta esta ati ele oni lava ja lo e ke alu lava po le ala nganga talo fatia pania sionaia lili le fa alo mai fa tai lava mafuta mai ya altamina ia so la ko fata ala fatu tatu tunu ona le fata amata tatu bokola me no wa fai le vasina vai o tatu e ngata fu le lotu nafi ya malto na ima mafa ele tai au male fiafi yo na fai le semalo longa le pon po ona makua vai ela ia le tatu ko aka i mai ngai ala ta se fulu ela amata to lo mal tatu foi ko mal tatu mun so se folo le ya o ko la ko ia asa vai ko me le kene ko ngai sa fai ya ko ke pi Elisa mako me ai ngafi sama ko ai fa le fai au ui ya na ke ala me ne okay na ai fa au ye ko fa o fai so foi o ka ma fo ya ai ko mai ai ya mai ai la kiki ya la nga ka ma fo fai so o le me ai fa lo au ma fa lo ai ngora roku ka ma o ka ma ko ai de mo apis ai se parang que parang awala oi fatala fatu tama lain am tonight le ma fatala lain le ngata le Elizabeth Vasiata le wa messe mai fa mai malo so fo malo tau tua tunu ni Yesu man wi la surplus tau tua tailo tama Elizabeth Vasiata na ma futa mai nai au sekalia ya to telo la to na wa estamino la to mai tau tau plus tu la ngai tau ni sila ka pena foi ma au sekalia mo le tau tunu America pena foi mo le tau tunu pele o Samunda e lo ai por atu langa ita tu talo tau la ya al temia nei sa ine au kilani nei New Zealand ine yo tara no fango Samoa oka se masu sulu mane la kre loka wako tau te pe ale mane sulu mane la le so ya afa na mafuta mai tatu au kilani nei ya au kilani la yo tano tu ai temia la venir fai tatu tanga mea ngatelia ave me fa la uma na tono fale ngatelia ya wa la fa au tono fale ne asu mana ilo sul mane la mo le vao e ngatelia o le fulu ta vale fulu fale ya mala o fa fo me o po ala me na tono ave fala la ina ya fa manongi fa mana ya manongi ya ngata ya na tatu fatalo fa na fatalo fatela to male mafuta mashala kala mai na to le mafuta mi ngata Facebook live e tansi sa fo I va ele sala tu noa lula missy to sili no flower on you Marina Nonga pania sonaya Lily ya maheti ema alu na foi pefli wia lavatai Kondo mulitalo ti sanga polu tele Henry Elijah Penehuro ya maina rage waka kali leito tele la tole like my ile tato live fatalo fa mai ya tua tele tano wasta fa ona leina mtonai pena fo imatau sili no flower down you malose fo Mr Ngango Aveta ila matau sili no matua na tula meto lusu val minutale tula suma tansi ya matone amasalo to lusu val minutale tula eva ina Australia to lusu val minutale tula sfuma lua le tato tunu pelo samo tu lua se full fit minute yo natale ole se tu tasi lua to tale tula tolu ina ila tato tunu tele America Atamana ya lela la kwa ka kustato pasale ya se ta vai fo nei fa ka lo fa mi la ba to de mai ke nei fa ka lo fa ai ina se fa ka lo fa le taxi malo anti mai por nada que nei fa ka lo fa ai ia sa okay pi ile fa utalo fa isa ola ile fa talo fa tu ile misia ko fa kalo fa so to atersa fa fa talo fa tia mes tangang o ge ile tu ile ne yano ne yanso ola fa tu le tele tamata ile tu atersa fa tu fa on le se kenya ngaso le ia ko le ia talo fa tu fa sa ma futa mai na Hamilton atamai ya mo bon fatalo fatio au na le tua mane la tu fa tua ya fiongo fa patele li felela tamai ta isa ya ta vo ile ya po ala tu fi tu kalisi na te e picopo ya fa la un tale le pelestene ya apostolo
ia tai ia o whailaunga o te akono a wao ia whaiwhau fisosoani ia olo lai mau tofi nei a patalofa tia tau tofi ma lo lava ngā lue le sauninga foi pena ele sapati la sanafi ma lo fatalofa tu ma lo lava a whangaruanga le tua ma lo na sala nga ina le fionga le tua le ngate leole opu ma le tatalo ma le whaamalosi le whaamalolonga le umana sa whaia nafi oko ka singa luenga sa whaia na iau auna le tua na whakarusia ia na pa u le upu pa u ma ulu tono loto la tona sa whaafonga whaalongolongo ai ima tupu mai tupu mai te tolu se fulu tai ono se fulu inisi oko ka fua mai e mai le kale sia monia le tua fua ele fapense kale sia fua le na le fai ala unga ya le ma se fua e lo le kale sia le fua e taona e halu ye alo ngalua ina pe mana ye ke ba ku le tele le fua mai a fai te vai ato se kale sia ma kwale hei ma se fua tas le simila alu fua ye mai o manongi lola o toile ola ya to manongi fo lo ti o toile o ti ya to la kula o ya ma ke o sawe manongi na le loti ya ona le oti to ile mo tala fatu na te mama na tina ma tu na lo mafuta be mo te mala ma lo lo so fo ya to ma lo fo lo sa ngasi rutino na lo mo to ya ele ngate del fa ma lo to fo ya to te talo ele ngate del tap to puai ma fo tu ai tatu ainga ele ngate lo ala ainga la volta mai mitina na ia sian fa na ngate del te talo le la to no ma ia kalesia ele ngate le o no ya mala tunu o samo kana foi mala langi ato malo fatala malo sa inga senga sertino na lo mo yo to pa wal me ol tatu de talo la vele tua wala mai ia le fa malo longa kami mai o di mo mai tai mali fo mai fa malo longa na foi malo si la vele talo fat foi ela to na nei tama le o tupu matamali foi la unga fa tu matausi e sa wa ma mai tai le malosi o le nu tu pulanga lo so tatu no so tu la vene tatu fa no ma lo ma so fu tatu no pa talo fa tu la to no nga lu ne tai mina sa usu ki ngang le la van ne tai ya ai ko fa malosi ma lo fa malosi ne ma tu fa na sa wi na tu ne fa na wi onga ma lo la vol fa malosi fo il moli ya ma a faila ko lunch faila to la lava e na faila to sa ni to piki me ne fa na ula onga ma lo fa ma lo tu le ma tu esele le yo ne ma tu a me sa la wa tina wa siasa fo nei tamana tene fenga venga ya pe tina la volo fe na venga bo moli ol fa now ma ko piki mai ma lo fa ma lo tia to ma tu fa yo na venga le lei mo ne yaso mo ne tatu fa now a ta leo ila to na ro nga se fa talo fa le be ma nei ma tu ta ma tina ma tu talo fa to ma lo la volo sa nga se mo tino so se tasi le na ro nga se talo fa tia to pe foi nei tamai tina to no fa mai tamai ya talo fa to ya ila to nei matua o pe lo tele ma non sai o fo to singo nei pa na una lo to no fa mai ya la to ma non fa na tina la to so fo la so ma no tele to so fo singo tanto lo spese mo to ya fa ma na to so fo fa ma no tele to so fo you cross no kids pena foi tamaiti manu te to was fa na tamaiti ya le fa ngara foi na tanga si va ngana wa na ainga na wa fele malanga mlimu lo ti fa mai si fa ma fa na tu de tu ya tu to le sa ka ko mo mo ma manu ya la fa me ata tu ni ta ya mala ya kanga kel fom bili mai lo samo mai o fe na te yai o au me na fai au fai atu o leo te tu pai mai lo no foi lalo mo foi le lalo fe me lo vai o e malia loto tele foi sia tama foi o malia sia tama kai mi lo na malinge lo mo lo ma tama tangia o e seu que nga se kalinga seu ina kangi san ele fa kai kangi tina no kangi ma se foi tina ne le bo vidi ma la to ai nga samo tome ele ali maria sa de
vale se ka mo ka la me so e le fa ka ngi ole tangi tina le ka ngi no vili mai sa mo ia po le mai tai foi po se li foi le nei nu sila po America po Australia la vili mai ia vili mai no foi la lo vai oi lo tele ke bila ka me lo tele osso e folo fatule yo kaka vale lo mo tata vai lo fatu te mina lo tele me chama o fole lo le mali fa fose man tu tele lo le ta o me singa singasi ui fatalo fatu ya avia brother sunga ya shadow avia na foi tala e popa na foi ia te mata ta sunu flower town you fa mai man ya op fa malo sila sunga le ta sekia ui fa fikai na foi sini va tai fale sua ya tio to fa sami si wan asa ai fole asi sua abitai lava ia matamata ina tua tere tan vasto fai ono manu tele ina fa so sanga auto toyo ne ya so pa manu ia tele tua manu tawa ta I Mr. Ngango back to work ma tua fa ke back to work ia vai to tato simple radio app te mafuta mai po lunga tato website fa mo le lava fa na te mafuta mai e ka ngale ke messe mai fa lele e ka me ala pese le te mafuta tu fa mo le lava ka me ala pese le ma lo fa tu si va enga nale ma na ia pa fa tanga fa mena fa na te pisi nga na fa na te fa ngalwenga fa la na te le fa ngalwenga e mafuka mai pe lunga tato Facebook live ale ngata ila tato YouTube channel ia malunga fa tato website fa fa mal tato simple video app tala fa tunga channel avia para sele mafuta mai fa tai lava na otulanga na o tato fa mai lo la tele ma tole sa moi manu sa moi lean po aka ya kalfa ni la maka TV ka le di mo la maka TV ya ke ilo wo ni tai a vili malo sambo le tan no atu ni a inga na wa fe malanga mlim lo ti fa mai si fa ma fa na atu le tu ya tu to ya a vili malo sambo loko kele wa malim si otina ke mai lo mal tmalo la moi ko ke mai lo la inga fa na fe ei uma lo ko fe ei a tol fa la to vi fa pe ya se me fa lo se sai lingi va la ale leo la ya vole mo kwa sai lingi ak sai sa le si sa mo ko nga sai lingi ya ona tu langa na wa fera inga malanga mdi maloti ya fa mai fa na tu le tu ya fa na tala si ka fa aka itato le mo se aka soli ko le mo se aka kasi ya pero ko le pi aka mo se si tala fa tu ya Samuel ba pe ma Tony Lily le ma futa mai va veka le ma futa mai tamai ya la ona fa tala fa na le tato wala le tato ya to umma la ma futa mai ko su val minuto tale tu la suma tasi no la tu le tato ni suma sunga ya se yuli umma la lo ke va ko tanu mai ele pese le kusi la kama pese le tala fa ta manu la wafo na te le la to na ma futa mai tato simple everybody fa manu tato website lunga tato YouTube channel fatala fatu la tona ele pese na kusi sila kama sia ubo ele masi tile sa ngiku ko sembang ele pese fatau tato wala leo makwa yo ke ia le pese solo le la ka te fatala fatu va ngalo te mafuta mai ni na kose tala mani kose mafuta mai na foi Samuel ele pese ko sembang ele si tile ka le la ka waku como Filippo le olai fatalo fatu sunga tala ipole mafuta mai na ipefe Australia ma tu uma la ka ko pese le o la tu le mai tanto tala tau nei New Zealand va pena from Australia ia ma America tala ipo le tala va tala ipo le mafuta mai na ipefe Australia fa fitai le tala ipo le mafuta mai na ipefe Australia pena foi ma le Filippo le olai e le pese le sa tu se sunga Filippo le olai e faka kauli kako ki o ola semana ia le la kaku vai tu tatu fatalo fa le voi sau le woka talo fatia sera vitu funga dai le mafuta mai pesala tu sia sunga Filippo la
Vai le pesa di City phone na out mane tu singa Filipe le ola ina lo master ina I Brisbane out to my stemel masin nei. Ia po le masin fo por fai un fo le masina. Se ka ku se ka ko le kio. Tato pese awe fe kai le anga foi fe le pese la mo topo o cho la ku ka me fa malu tu la tato pese ya ka fa le pese la mo topo tato pese we vai fe cho le ko sa ka ko pese ka lo fai ko sa ka lo fai Malua tu tato no no fai la vasinga fa le tonno mai al tato pese e na te fa o tato pese a il pese nan tu sia sunga ya Filippo le olai la City fo le la sauni tua tu sia la mo tato wala leo
na yo na pese na le sa tu sia. Le pese na le sa tu sia sunga na Filipo le la elan city la sa nei tua. I se fai ungol masina nei na e tatu pese na vivi inga foi le tatu wala le. O ma tona yala le o leva. Na mata mai le tau sanga lua suma lima, lua suma le on, lua suma le fitu, le wo ma lua suma le valu. Ole ai ona a. Le lava e alu lava a, le alu ape. E ola le mea a, sa oi vau. E ola le mea, le ola tatu ala le, ole ai ola, pe o whafonga mai sunga Filipo le ola. Launa mata whafonga mai o ia le tau sanga lua suma le ono. So fitu tau sanga ato le umatu nei, e leo kara whamu lua suma. Ba, fai a nice, pe o tala lisi lo matua na wha mei, fai a nice. So le, fai a nice e la makanga waki po, e se mere nei, e se mako mea ai. The telephone touch of New Flower my KP is famous. Woi. The Saturday say no. Makwa famous are on many. Angale ya with the young is if I don't along my proclamation. Mero anti cocoa so, may cocoa so. May cocoa, well, we not tell one to cocoa so, I capis. If you may cocoa so, may you can you cocoa coin. And I kick it in the cocoa. Telephone sunga manula wafo, of Tala manula wafo mafuta mai, ya pena fuisia opo bao basa. Babasa tufunga Henry Covanti, ya maltima china esta si mai kepi ku lalo lima. Lakunga ngago lima. Ola se kala le fa mai kepi. Ole amaka ya lima, ya kala ka mai kainga. Esta. Ese mako mere le ya mapo. Ese mako me huru ipu. Ana fa ora ipu runga sing. Na tu lalo lima ola kunga ngago lima. Awoi fe mai ele mai le pesi. Na fa maltima esta si ele mai le pesi al soga ya Filippo. Leo la il tele a pese Filippo le tani. Il tele a pese Filippo le yai. Ole tu si umalava ya la to ye mafuta mai e to si no flower. E yai esta asi. E yai mia mai na vai. E yai siniva tai felisua. Ma or vanga mele lunga Facebook e na wo foi lunga Facebook. Or vanga le to tele mafuta mai tatu ala leo. La to umalava na le tele tu si pese love song. Pese mai tai. Kofu mala vanga mal pese. Pese kamalo Filippo na tusi mamolato e tua tele tanu vasa e fato ina fisolai e mava ele su sala tutu no vanga bna la tusi mai pese sunga la Filippo a para te mafuta mai ana e ke fofua pole ala vutu langa tam fata so siti sunga Filippo la na mo pese mai le tusi lava mota mai tai mai ele mafuta mai no tatu wala leo e mai e fua o chama o ko se o se pese ai fua la via la che le pensava a viure così ok pi ma appena fu ma sia Ivan Swanky le malu e appena fu ma vai ma na talo fatti ma Rasco Jet fa le mo appena fu ma David afa masanga e ma Ivan Swanky le malu le ma futu me fa tai ma futu mai ya la to ma ne ma futu mai pe mai lo sunga manula wofo mai le ma che aveva come a uso io Jamie Ped, Manu, Utu, Nick, Masi, lo matua James. Oi, walo makua kamalo James. Walo makua mena ei. Walo makua dis kamai lo makua. Walo meti. Fe ke pi. Ya, fe mai ke pi so ya lava kangi, wala banga kangi kaftai lava ai fu ai koi Banga umar kangi ai, fu orang kangi ei. Nana kangi ke minai. Nana kangi ke minai. So ka karto te pasala fala alili. Yo na so atoile matato news malisunga ya Sayoli o Malau. Tayo wal mafuta mai lato umai mafuta mai matato Facebook live. Era ngata ile matato website www.lopaytvradio.com. Kana foi mulungal tato Simple Radio app pa kai wal mafuta mai. Malisunga tayo masanga malo uso sekir fa long haku. Ma ua fo ise pese please. Le como David, le pese le uta tu temene le. La kwa maka leo kwa pese o ngalo fa mai ya sunga ya TBC au si pese. Le fala lili. Ya ku fakasi malisi lolo. Malisunga na TJ Flea. Ya ko lo mal audio. Ada.
on the track. Sick with it. Let's go. On the track. Let's go. On the track. Ia so mamalia so fua se pa ia le aso tonai mana tola ona e aseti fai le tatu website ma e so ina le tatu samolo pe iTunes ia ma e fata walo masa pese ina o fata walo pese ina ia le ngata ile o lo lang malo si foi na le tatu samolo pe iTunes ale ngata foi ile o le breakfast ma le morning show o le tatu Samoa radio tala ave le fala tavale ai Autos Direct Limited ai Autos Direct Limited fa taila fianga au Pepe Chova Anna le au Pepe Chova Anna le director na lam telefoni le o tasi auto lua li maiva do tasi o tasi auto lua li maiva do tasi pesa sui fa lato address le o le todo tasi valu koi sa fro manua lena license any license own finance no lendi man tu telefoni o iva lua no fa valu falima o iva lua no fa valu falima po le todo tasi valu koi sa fro manua Le Pacific Fresh po le whana no pula wasila fia ele mamalo le tunuu, whaalua tolu Roscommon Road, Glendon, Monrewa, tene oloa wha mama avenga mo oe molo a inga. A fio mai loa matala mai a au, awane e misia lato wha apitoa, iwa yaso taitasi, wha afso taianele te mai taipule ya chas, numero telefoni o iwa, lua ono iwa, ono tasi o lima, po le o lua tasi wha o lima tasi o, Le Pacific Fresh.
E Sunset Ultra Limited le fale ni sinia ina le malu chansi huya road tio tau. O leo telefoni e te vili ai mo sa poki. Lua fituano o limon chasi. Lua fituano o limon chasi. Ko le olu chasi o fa fitu to lim fato. Olu chasi o fa fitu to lim fatolu. Water Fitness Mechanical Repairs, vehicle scan, electrical, oil filter, full vehicle service, penafu malanto pauli new and used cars. Matua, malu tansi, huya road tio tau, mole faina o sa, idit ne taimi ol tausanga. Ole tautua le ClickX, ua matua whaingo fielo na whaongaina. Fia lafo sau tupe po se digital top-up yo ainga po o Samoa, Tonga mawhiti se taimi vāwe lava. Asi nei loa le upenga tawhailangi e le ClickX. www.clickxpacific.com. Wa yei le festuia inga le whaatino ina le lātou tautua. Ma whai nei ona e transfer sa o mai lava lau tupe lo fia lafo ina. Mai lau tustupe ilunga le internet banking a lau whale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Ausitalia po Peritania, o loo e lalai. O Amerika lo whaatapena le whaatino ina i o lea tūlanga i le taimi nei. Nā o le tōlu tā la le tau e lafo ina i lau tupe. Numero e so ta i monisi whaamtalanga. O le oval se lau 55 toluiva. Oval se lau 55 toluiva. Be asiasi nei loa le ClickX. www.clickxpacific.com. E pātai se pā, maota mo whaafifianga, ma tā whaonga i vai auste tasi. E mai se whatasinga o maftanga po ainga. E pei ainga aso e fua, mai soso po so enga se leni a maftanga po whala po tonga. Whaafifianga o ta whaonga i whai unga vai aso. E ne maut malaka pē mai GT. Mo poki a siasa ni tu lau Facebook e pātai se pā. Piso tai de sui o pulenga. Sunga ya minuto lo tanu. Ilana telefoni nea. Ole olu tasi lo ru o tasi ni matasi. Olu tasi lo ru o tasi ni matasi. Mai mo foi runga o samo TV talasi nisi o la tau whaapitoa ole atu ina atu iai. Mana tua, minuto lo tanu. Olu tasi lo ru o tasi ni matasi. Olu tasi lo ru o tasi ni matasi. The story of the Jack is the Rose, is the Titanic. Again, the story of the Jack is the Rose, is the Titanic. O te wala watu le tamaita i whai poipo ke da ia e tali mai fesili nei o le tautonga aua e te tangi, aua e te loto vai vai o loo iai whaatasi ma oe mano no ina pe mai aua fufo ti munga pe munga la whaamanga fulu pe pneumonia uma penetos tino vai pe tino malosi ko ame fofanga yes or no lama fiapa se vai toso pe savali lan sama fiapa wo sama te taria mo fie o le asa o ngā wenga e whai pe atu o mai loto lua o le valpo ui sai o ui atu whamate moni lau alofa pe wha loto lua tu o fons lau fofonga fia pe wha sia wha wha popo iai mara atu wawe atu pe tuai so atu loto lua mo wha fo ako pau kai fua wha lau so niu pe fua wha wawa fua ilo manosi malo kahuri Ainga fuafuaina pe whaala lava soro. Ma ai atu ngeno le family house. Moe atu i le whale pe moe se. Ono moko le o si o galangunga lo mawhaki. Loto le anga pe loto parapala. Whaangana ko raks i sokai.
e fia lava e fasila sila atu le pingo le maliu fa'avalevalea le uso se atali'i po se tuangane ia Rose Jack Titanic o le awhaia o na toi sauninga i le Samus Takeaway i le afa o le wha i le waweawa na nei aue ua mali liu toa ua fia i Samoa. Yeah, boy. Tato ta'ala Wellington, malolo New Zealand. Sabe ni toki mai asa iu leifi o kapolat. Tato toyo i Las Vegas. Ki ngai ngar vai ka New Zealand. Matau kia le sawa se iu. O ina yadele. O le mea kas. Ai ma fe tau ino manisai nga fa kusali. E ke na fas keng samu. O wau e ma fa ipo. Baik, ako tingalo, tingada. Iya, maka faida ya nang kang famaya dia. Wow, maka kinga mga maaka. Kung sila fa tawi ko kung ka emeka. Kasi kama sa unify my ko siya mo pingi na kekele. Wow, alo fa tiwi. Soli mango lele. Kele alo fa kama ngwa peka. Ese malo talo, ese malo pakeka. Momo loko kapekeni ni usira urupo. Tele ka falili, kama fakua oko. Kasi efia mawa kafu akikinga. Taule awe tele fa awa usira. Ole ba ai, uwale ka ofi umelaima. Taule kau makau, kau maka fe emo wina. Kasi kama sayuri le ifi, kele mimika. Oe whangau sa vai le hengi usina. O koma ngaku o kou sifi. Avaku ole awanamo tamo miki. O au le koa, kakangi ususoro. Ko ilunga kau sunu i e koe kiki paolo. O wau whakau pati pera whao. O mamimika. Ngau o. Toi whaawau, toi whaakwau. Ia te mesa te patwati me le whawifia. Kau na wane le saina. E nofo Samoa. Hei le ise whaayu saina. Tata tu e vai tu foi na ia tatu va pasang fa pisisi na e ngata foi leo na ia pa fianga sui filoi na e ele tatu fani voko na pe ona fa fonga ma yai a se nei e utole mo se 4 minutos o tele sulla summa tasi pa tala fa 4 minutos lo tunu pela foi San Paulo Cristina senga liu mali noa so sanga le pepe so tongi pela foi ele to fa ia vana le pa mano le uli mano ma tama tau esta asinga aka mai ke fa tai lava mole ata esta pe kai lava pena foi mai no fai ai so fai us fatu ia ma toma repo savia ia na me tu sa patine na ia la to ia na la utero na e mano lo isi foi o fenga venga lava la to
Pamalo tato tau mafuta mai tato le tole le tai au. Tai le wata mai tai nau ai fua. Nei wha malo atu e la tu manalo mafuta mai. Pena fo ia babao tuna fo ai au lima. Manga ia po kalame. Ia le whanangolo ngaku i ngai Blacktown, Sydney. Australia ma whaakali le pasi adu ai ngā ruenga. Manguia le aso ma ngai pese fo i ngale. Sumpangi kai au o le Natu Brothers. Fo kai lava. Babao tuna. Tai le mafuta mai pena frusunga manula wafo le mai. Le ai o ulo makua au James or ko inga. Oh ia nala. E lo makua vai no to ina le sia. Para foi sa nei le poru nganga. E ma le sunga nei a David of Masanga. Uso seki fa lo ngaku. Maua foi se pese please na. Tai lo mafuta mai. Na sa fa mai. Ina ia tato pasang fa sinisina ia ngata foi leo na ia tato fa vianga sui floina mantua foi le sunga ia. Kama no ke le. Oh. Lewa ngalo le ngol kamalo o petelo musumeo ia i tatu fale itu malia na ngata foi le fasal la na maliu tua ise tasi verina te ita ia ke falongo kulo o maliu mai kalo fai o make ia ya na afa na soi fu ma temini tatu umalava ta ma fai tatu ia uni fai senata ngata senata la pena ia tatu maliu lo tatu va pe oi kalo fai o mali liu toa o ma wai o pengo tau what's up ikalo fai o makia Dalo fati ali atu si o tai la vai la to mo mafuta mai ngate lo la to na mafuta mo ngata YouTube channel ko vai atu na to tele la vai la to na mafuta mai YouTube channel kai lo mafuta pena foi balungo tato Simple Radio app balungo tato website ko vai atu sunga minuto lo to no na isa moa na foi alu vai as siona to lua foi sa moa ma sian fa na sorry o se mena ka o ai pua sa nga me sorry ko lo nguku sorry Olo nguku la vale na chau ta me chau lungol kamu. Ya no ka u ana ia dia. Ol ka u mai foi. De que kilo mai. Si vai na ngai. O ia na. La kula ka malo minuto la tonu. Mantu ala fa me la ka aloa ana male pata. Ya aku lo lek malo ku mai te ofa wele watu ai nusila piki awa ana. Alele ka alo ka lap i me fonalo o nu fonale la union nu. Ana ku ka malo piki awa ana. Ya ma ai ale mo ke pirata ya ke ro fa mai no ke pi o le aka o to ninga la o fo eskamala o to ninga eskamale po aka la nga fai mai se aku ni so o fo se po so waka umba lo nga po ro waka ya nga e sa lo le ko va ko nginga nga ku nga ko mo nga o me tono na le sa tupu pa talo fa tu ka online tu pai o tai lo ma futa mai pina sunga minuto lo tulu na ma futa mai na sa mo sa na wa lu ia la ngai kiring tata ko ka se fe la vala ko tata sa mo ia ngai ki wa umba la ko tata ia ai dem fai ona fai me la ko live sa mo fu fa minuto o tene tu la sama tata la ko ka ko tata besela ya umba tata besela no foi me lo ina tu lo tata tata la ngale te vai tu le tau no me tata dis mo singa se yu mala sa lo foto a wina tata no sina pa tale tu la sfuma le lua ile tai la wo nei fa kai lo ma futa mai la to umana ma futa mai to la ko la wa tu la tu swafa ila to umai ma futa mai temine ya ona ta tu le pesena ta lo fatu ya sofa tu ta sofa mai no fai ai vai le sala tu no la mese ta usiri no flower Tony Lily sa opo va wasa tu funga manula wofo pena foi CRV tu funga Ivan Swanky le malu lo pay TV video.com pena foi lesta to lua ai da pulea fifi mai langi sa sola Marina nonga Lily can chisa penaya sio naya Lily heti ema alu befa liu ia lavatai pena foi koden mutalo ti sanga portele babao tuna foi au lima ya Henry Elijah Penhuro in Raj tell apa na futa mai se aju tato live ele ngate le ya invite to friends if a fonga mai ma futa mai tato wala le ale ai ma futa mai tato Simple Radio app na futa tato website kame ai le pesele le ka ko moto uma lava mai sunga le TJ ho haya ma TJ lo ko so afa mai kamai kawaku kawange kawifo etia lofa ya la to tau yai manu la bana mo la manoa matua ale tau yai ai se time o mai bana awole tua fa pera yere angai lo ke fai I love you
Never my pay tell for money. If I find Brian Wiley, you live after the charity, Richard Angel, Rocky Love Fale, Paulo Arona, Caroline to Pike, of Thailand to make Lato, Umar to my father, guy, the one after my. I've never tried to make a letter after Mr. Yang, or Pelocama, okay, pay. You don't want to talk to Samuel TV Lassi, but the title Samuel Rachel Ave. And I found Malungal Tato Facebook channel, Malungal Tato YouTube channel. The kind of choice. The kind of rejoice in my book. Oi, but very okay, Piri Fatalo for your rejoice. I rejoice Thomas, when I for Esther Asi, Wayai Kalinga. Our boy for me, Wayi Kalinga. We can fight. Can't fight person, or he can go to my okay. I see. He can go, Esther Asi, or something. You can go. Nakakako may tato talo tau pero na yai fatalo fat foi leva nga esor tato zinu ne Nusila tato talo tau Nusila pena foi Nusila ako lava pena foi tato zinu Samoa pena foi Amerika ma Australia sema nai kalau la kola mai tato talo tau ni au kelani
tula me lusu tas minuto tele tula suma tasine au kilani ni sila ya ofa mo hu o ka kasma na se full fit su kirma lu e termine au kilani fa me mostly sunny ora so atone full valu na sunu mana ele la o ka se mana ya por na full fa ya na kilia me na so ta tu salia ta le so pa na fa me na so ta ya nei au kilani mana ya o ka kai tala fati la to mo le mafuta me au kilani ina yo ta ra man leua oi pa mo ko pu oso este full tatu tala me o kilan ia ala racha mai plasula ngai tatu tala isi vai ngol tatu tunu inei New Zealand famoni bai fe pe de fiar el kako kal kauri pe ere manga o kako kal ka fa isi vai nga ani famoni mole o le ko manga fa fo isi vai nga famoni mole New Zealand le kako ku New Zealand weather e le wasa le ora tina plane mtula mai plane terminei ia tolu tik vir malu dol e terminei plane ora so atos free va sur manele la ina plane so ponei se full me sa o ka se manele tau ina plane me so pa na famela so cha ya kala fatal fatu plane kala ke sul tasi se vir malu dol e terminei la so atos follow sur manele la pora ne valu me so cha lu se full na chele ui ke manga yo ka so le nei o le vai atu o kwa manga ia le tau ne nusila akoa ngai kala skeke fo o ka se mani te nide sulu manele la ola lai kele lope o kala ko fai atu petalo tau e pele ai alo ke vai o ka se mani ile se me fai o la ko fa tala fa vai ngale ia le ko vai ko sulu manele la fai mai o kilani fu fitu sulu manele la plene su tolu sulu manele la kala skeke su ta sulu manele la te nide su fa sulu manele la che pensa full fetu to Greece solo manela Hamilton se full one solo manela na mafuta matima tsailo to fai onno e pena foi Hastings full fetu solo manela in Bakakos full tolo na foi solo manela e pena foi Wellington e solo manela o ka se manela nei piar me mafuta matima tsailo esta asi full fetu solo manela Nelson e mafuta matima tsailo lei nam tona se full fa solo manela ne problemas full one solo manela fa tuta mai fa na tele au so finila au sa ma lu ya male au sa ina mafuta mai na ne problema tatu fole mo talo fatu ya ne problema ko se mana ile tau le ma se mera bala be sulo la ina ni problema full on screen Palmerston Novus full fa sulu manila Tasman full fa sulu manila to ranga full on sulu manila pena foi ma Wellington na sa full lima sulu manila wanga noise full lima sulu manila la fanga race full valu sulu manila la o ka semana yo tau nei anu sila ato lava fatalo fati lu sila ato lava o ka semana yo tau tau so bena fe mena so ta ka ku ile tatu tunu pelo samo e por asu lango e tatu tunu samo e por afu sulango ele la tu vela la ye o ka se vela le tunu usole e fa ya ko kele loka wa ka o pe o ka se vela ina le ma fo fau e mira ve que o se fa fo malvale le que fa longo pe ki mani hita o ke mi lava ngai te afu ai loa ma kwa e afu le lea lo se fati minu tala tula sima loa ina lo tata tunu sa mo lo se fulu iva tiku iva velo e lo tata tunu o le aso atone tolu se fulu anala e oso ni me foi pensa vidi fa kau thunderstorm in spot le po ana nei lo se fa ma so tau lo se fulu iva tiku na tau pa ula kiki foi la vela yo ona na fe mai na ye nei timu na te ulu stemi o le aso tau na tulanga le tata tunu sa mo lo se fa minu tala tula se fulu ma loa Ako ina I Australia. So na mo mai o kamale mafuta mai Australia pef. O kamale o tala apa tala. Kambo pa ule mafuta mai le mafuta mai na pef terminate. Le wo luso limino tali tula fitu ile tai ao. Na ono tikwin ma lu la to el po ne wa matu na tai ao. La so ato luso tasu mane la. Malato aso tai luas fu lua fo sul mane la na pe fe sale talo fatu sunga tala pau la mafuta mai na Australia so la mai tato talo tau Australia ako alava ya ato alava ya na ve Brisbane Melbourne pena fo ia ma inga I fefo ya I Melbourne ma Sydney Brisbane ya maltero va na tu sa malatu taimi tu sa fa malatu talo tap inga Australia to alava ele wo tula me lusu minuto tale tula iva ino fanga na pe on ta watu su lima tikri sul manela la so to lusu fa sul manela pale aso ta sul manela la so ta o ka semana ya pole tau lo langi ato sida lava ya pena fe ma Australia o ka ku inga America
A tatu na Amerika mai pula astulanga e tatu talo Amerika ako ha. Amerika atol tamine. Ya le tula me lusu wal menu tele tula fa. Ile fiafi le sa patine ala tole sa. Na foring mais fuluiva tikina tele pola so ato se fuluiva suluman ile la ina I Amerika. Mai palisani a pleasure pona desu tasi mala sa lua se fulu lima tikri suluman la. Ma na yo le tau lo langi pe no fa atu. Ngate suluman la sila me la foi sa mo Australia ma Amerika. Kai. Fatala tu mana ma fatala Amerika. Ngate lo Australia sa mo sila ato manis pe vai ngolo langi na lo mo mai tatu fa sala ngani tem. Na tatu tala no ta. Paula me tu vai tu fa no no Hawaii. Le ka ngai o soil me pese bonga muna e me pe amale lua fe la tu na mo evacuate. Na wo ese mai no fanga na no foi o ne lata tu ina ile me na lo ia ile tatu a bonga mu. Na lo ke vai ki ai na la wa makelua afe isi tai mena vatu le tatu ni spatale tu la sfuma lu nei na i loi foi polar tu langa ya kemge la kakawo le pesa le sunga le ole vai va pen mal pesa na se ka fa so solo foi tatu ma fa fa e ma va vai to i polar asime fa sta ma ftanga le ya le vatu fatu sunga Filippo la ya manto sunga le Filippo la le va o manca col pese o le pese le sa tu si el sunga le Filippo tala fatu tiana emma prepna pena foi fai lo no fai nga tai lava ya ma tu mai tai na mai na fai ai fa mai hello i va tala fatu tiana le fa mai aka e mai tiana mai tala fa misi anga ke pi va tai lava tiana emma prepna le ma tu mai na walingi tone Woi va esto va for my man yang ang last Mr. KP to fanso fu ala walu ya sei fai sa fe au hi rejoice thank you for joining us love you brother fai na KP to le fatalo foi a rejoice na terminate le que me la ka ku pese ole fatalo fa tunga Filippo lo fatalo fa mai tai lava Filippo ya na man to ne ngalo le sato CD ma sunga ya Filippo lo lai ole out my stem ole Masina nei e por fai unha fone masinga al terminate alo ka ka pesa le pen for my winga fai lo ka tangata pesa na ka wuli mau ese fai do ka ngaka solo ya utoli oi ka fai no ka mai kai ke ne o ke ni fai do ngalangu wi fai do ka fai do ngalangu ni fai do ka fai do ngalangu era fai ma futa ma termine futa mana va mai kita na o na fale termine ya fa na fenga venga chama ya lo kanga apa tu la vele lunga amai lo e wosi mai ya ka fa nga mai futa tu pesena cha tu ya fa na chama e kanga kulon lima e pera fa na i futi na mal chama temia ni o fera va mena cha termine apa kulo mai na no lima ba sa ka wosi abone e to fa manku asula na fa lunga tamata tu ai ni ya mi se alu ka mama no tinga me la tu ya me la le fo la li ele me sa me mo mai o fe le ko ku ma ke wa pesala mai le se vai va pen mai o le fa lo ngata ana la tu na ma futa mana le YouTube apa na tu ma futa mana YouTube channel lo kang lo le ngai di sidi mana vol di sidi mai ka ngai ma fuka mai YouTube channel siba mai o tu YouTube channel siba mai ko na Simple Radio app siba mai foi ko ngai website ya siba kulo Filippo Matiana Emma ya siba mai fai lo fai nga siba mai lo la ko ma ka vol pese ya la ko sa on mo ko sa le fai pese la ko le pia siba ka e fai ka o fina ko siba siba ma la lunga lo atile siba ma la lunga
le sungana ia leva papel, por sunga ia to ala eteru ia poto fafu ia to ala eteru ngol pese matango fia na pe na falonga mai fa malingol pese na o winga failonga ainga. Lei failonga tangata, o winga failonga tangata mai Josefa nga sa tu la fa ila vai no uso Josefa. Ela no to i o tu la mai Josefa, pe na fora pese fia que que pese le. Pese como ala que via, pese le. Ko kera na ko ese failonga kanaka ia. Mas akan mai kai. E kau kala ku roa ke eu karie la ko. Ke eu karie ma ura ko muku. Ala me wela to mutu. Eu ura ko muku ka fio firi la ko aka. Ura ko muku mai ka fio firi ka pa la ko aka. La pa la ko aka la ko kala. Ya mala kala fe ki. Mai oi. Ole. E fia. Fia. Fia faz fia ka wo ya oi. Fia wo ya oi. Ya palo malako aka. Pa ko aka. Oi fatal fal sunga cho flue na malanga mai nei oi au kilani o malanga ile oi sa. Mo na fo umma tulanga na sa ya ila cho. Alo cho, malo bringa lue ya na fo iwa. Na fo iwa kuain fa ka karu fia o tamalo sa mo pa ision cho do masian fa nau. Mana na matu. Mana na uso mai na yo na tua fa fini. Alo lo cho flue na lue. Kana foi Maria sui suesa to kuma alauni si wan asa e mateu se fal mole ma mai fai mai ka mai ka ilo estasi mai sa adu ia mai lela wal fa mena alu avene me ai lan pan popo dan ave ma siaki pa le siaki po ke mai ya po la fa ngal nga mai ya ve ke fi wala ku voi po isa si o le lama ku ana mai ka ile lama ko ale ele mena ku pu ole lama lalu ngalo kala lama apa me ai ale lama fo me po isi si la ye o la ku lo a no lo ya apa lo marika yo na betal fa cho ya la fa me ui ku mala cho fole ne o kilani malo cho fole Kalau kau so lewo kamu menguya malanga itu pai ko flight monusila malala ku isa mo relax of tailo. Malo la bacho, malo la ba ena. Na to fo ya to ye sa mo ya la fo singa malo longa. Ya ko saun me fo la ye le wa fo ni singa wenga to mal awa to malo cho. Menguya tel malanga pa este me fe no ya nga ya to ye sa mo ba shin. Malo cho. Ya la alu sa mo ya la mo ya fia la ba. Vai ser uma fanga. Malo va putela va cho, malo la va. Na futa mata offense for sala, pulo tatu. Clap royo. Ele ma futa mai. Ya le va aku I. Oi fe nga kamalo Joseph ali. O mai kamalo Joseph afa. Moni uso le to atal break so ma na vana nei. No ko la tu le tatu ta no le wo nei Sydney. Voi po kamalo Sydney. Fe nga kamalo. E sa wala maki. E sa oye na pe na fe nga venga Sydney ya. Sa ola makili umianga ingi kamalo ay o sini. Na o tato umana bana ya o mai ni sila. Ya ai fo ya ngar wenga tetele ya tutongi na Australia ya tato fanga solo ide matatu asia se fo Australia per ko kelo tato umana ya. Rena ama tato umai ni sila. Ya na wo umana to na Australia per sunga Joseph afa mai moni uso le ko car break so mana bana nei. Ola tu tato tano le wo na Sydney. I'll call you guys after work today. But I never sunga Joseph afa. Na olo no fone oye na Australia. Maya. Awa bangi lava nei meu Facebook ya mangato fsota inga pene. Le tato mafuta pe ya le ngi au kilang ya. Pe lava le ngi au kilang tato pa. O tamana ida lo ka ku tato pesela. Amma tato pesela. Ya ono fo mai lo la ya awina tu ne tato pasalo sinisi. Ya no to fa fonga mai le pesela la ta ina tu. Esa tu si afa na sa misi to tato pesela sa tu si sunga Filippo lo la. Ole la to tato ia pa umane tato pasalo va sinisi ne. Afa sa isu sa o ni ngalo on fione suane maliwane la fiona la pepe chova anna ole I Autos Direct Limited lante fanyo all watasi auto luoli maiva watasi luo no fa valu fa lima po ole suifo ile lato wa tresle auto sval pesa fro manua ia po lato wa email ya tresle ole I Autos Direct at extra.co.nz Manatua lena license any license on finance normal lending Manatua lo la fiona al pepe tova anna ile I Autos Direct Limited
O Samoa lo pe tu mo Samoa lo pe isa wa no la malo si de tato ko kala me o le taia o le breakfast morning show mai le ono se pa ele tu la se fulu lua ia so uma mai le so fu se pa ia le aso tonai mana tu lo ona e se se foi le tato website ma e so su ina le tato Samoa lo pe I tu ia ma e fa ta wo lo ma sa pese ina o fa ta wo lo pese ina ia le ngata ile o lo la malo si foi na le tato Samoa lo pe I tu ale ngata foi le o le First morning show on to Samoa Radio Tala Abbey. The father Tala I Autos Direct Limited. I Autos Direct Limited. Father Tala Fiona au Pepe Jova Anna. Le au Pepe Jova Anna. Le director na. Lam telefoni le all watasi auto lua lima iva watasi. All watasi auto lua lima iva watasi. Pesa sui fa lato address le ole tobu tasi valu koi South Road Manrua. Lena license own finance number lending. Mantuan telefoni. O iva lua no favalu falima. O iva lua no favalu falima. Po le tolu tasvalu ko isa front manrewa. Le Pacific Fresh po fana na pula wasila fia il mamalo la tunu. Fa lua tolu Roscommon Road Clinton Manrewa. Tene oloa fa mama avenga mo o malo ainga. A fio mai loma tala mai ao. Awani MCA la to fa apitoa. Iva yaso taitasi. Fa so tayane te mai tai pula ya chas. Numero telefoni o Iva Lua no iva, ono tasi o lima, po le o lua tasi fa o lima tasi o, le Pacific Fresh. The Sunset Auto Limited, le following sinia ina le malu tasi huya road tio tau. O le telefoni e te vili ai mo sa poki, lua fitu ono o lima tasi, lua fitu ono o lima tasi, po le o lua tasi o fa fitu to lima fato, o lua tasi o fa fitu to lima fatolu. Wire Fitness, mechanical repairs, vehicle scan, electrical, oil filter, full vehicle service, Penafit Malato Paoli, new and used cars. Matua, Malu Tansi, Huya Road to Tau, Morifaina Rosa, Edith Natami, all Tausana. Ole tautua le ClickX, o matua whaingo fielo na whaongaina. Fia lafa sa tupe po se digital top-up yo aina po o Samoa, Tonga mawhiti se taimi vave lava. Asi nei lore upenga tawhailangi le ClickX. www.clickxpacific.com. Wa yeile festuia ino le whaatino ino le lātou tautua. Ma whai nei ona e transfer sa o mai lava lau tupe ro fia la foina. Mai lau tupe ilunga le internet banking lau fale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peritania, o lo e lalai. O Amerika lo fata pena le fatino ina yo le tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta la le tau e la fo ina i lo tupe. Numero so ta e monisi whaamtalanga. O le oval selau 55 toluiva. Oval selau 55 toluiva. Be asiasi nei loa le ClickX. www.clickxpacific.com. The politics of power, Malta mo whaafianga, mata whaonga vai auste tasi. Mai se whatasinga o maftanga po ainga. E pei ainga anse fua, mai soso po so enga se lenia maftanga po whala po tonga. Whaafianga o ta whaonga whai unga vai aso, ene malaka pē mai TJ. Mo poki, a siasiane de tu lau Facebook, the politics of power, so tade sui o pulenga. Sunga yami nuta lo tanu, ilana telefoni nea. Ole olu tasi lo ru o tasi li matasi. Olu tasi lo ru o tasi li matasi. Mai mo foi runga Samoa TV talasi nisio la tu fabtoa tu ina tu yai. Mana tua minuto lo tunu olu tasi lo ru o tasi li matasi. Olu tasi lo ru o tasi li matasi. Tu Sole, my son. Sole, you think you're clever to mommy and me. You come Australia to love the family. Where are your land? Where are your land? I telephone you Falua to a man you shall fight, die, fight Poiponga, and finally. What's your answer? What's your answer? Ole mumena sa everything. Ele o koe whao ngaina. Abu ia oe. Sole, no love return from you. You cry and cry and cry to Faleolo.
to the plane. Offer or you promise to repeat. Your liar is out of fashion. So you marry you to Salami. Is that the future station of the family? Your RC fee is available to open. I can't RC fee. No one inside. No money, no bare eyes, no lava, only lipstick and sevai burium. You think we eat lipstick? You think to whakauro ki ngai sevai ia, mangawi saya mabai. Isa, what a useless life and love you are. You say your color is white of Australia gold. What's the use? I say to you, your mom is sick enough to die and go to heaven. Why? Because of thinkingless to you. I agree to let mom go first. This kushi is first and last kushi to you. Amuia oe ke ala le susu ma le wha moa. Moe le whasipo. Ai lelo mai le mengi. E moe le Yesusu. Hala i le Yesusu. Ua ngalo ya ti oe. Te alofa whamakua ngā mā kausi ai oe. If you cry your wife. Stop crying, mo ma'ua. We happy eat whaimoko, ulumoko, whasipopo, but we feola. I don't care and like the wife you are. Sorry, I pray God to forgiving you are out of love through your parents. If you die Australia. Stop your time to Samoa. O makua wa ele manatu mana.
Rau di sina tatou fianga si Florina pe na fafoma e ina mutula me tau time to 5 minuti ona tale tula simu tasma loa ia na fafoma le niso tatou news mai lo tatou watinu e pe me lo tupu ne lo lang me fulo tupu ne usila pe na fafoma me lo tupu lo tatou watinu Samoa ia ase ola ko vai pa tula ngai ia le tatou me lo tupu le tatou watinu Samoa ia pe ona va ia tu ia ni tula tayao ia fa mai ole na wa Tato news le mai Samoa e fa malu to ne tato news mai Samoa le foi fata tato news mai sunga ya se yuri le to le vai to mo I ale news la le mai tato to no Samoa mo sil fia ya na fa na o to lift Samoa to lift ban of exporting taro to Napier e na pe ona e tulanga na e le tato taro fo le sa tau fia le mafaiona batu ya in American Samoa le la foi mai le o to te tala Samoa is lifting its ban on taro export to American Samoa next week. But to tala verso 4, according to Minister of Agriculture, Lopao Nathaniel Moa, who imposed a temporary ban in late February. Na lesa ban merta to taro. Ya na la famela akwe kala neta to taro to wina to American Samoa. Ile vai ya so 4. Malesa na news malaya. Matua eleke ke mo fai Samoa American Samoa ona talia le mana onga fo le demand fo le lo tangata American Samoa le taro ile la mana mia ile va taro mo tatu tunu ina ya wina tu wala kalaka I kalo ifiki ya facing ma mau na la lo mana mia tatu taro ya wa fo ile fonga ta mafa fo na tatu uso ina American Samoa va tu país tatu news mai le tatu tunu ya le mana ya lo mo tatu pine aulo ia va ngale saman malo le tama saman malo Commonwealth ele o mo la tu ele foi meu mo la tu tai fitu afe US ya pe ona e fia ngai Star Wars e pe na foi sa nele mau na o receive le over to mal fitu afe US ya va ngale man malo Pennsylvania ya na e ai ia ton o pelonge e malawi titi lui ya pe na foi ato polo siki fa ngali na mo la tu tai afe lima se lauta la US fo na la mara fo na fe longa na mo la to na sa man mo la to pine ile Commonwealth le futa uma tu nei ya na ol pe ona ya tato news na tu baba tu ile news tele baba tu ai pe ona news na lo baba ya tu tono le tato tu o Samoa Alo tawar minuto tali tu lasma lua aso la ko mai tato news tali ta longa pe ni news tali ta longa neva ya so ni sila ya leo baba ya tu ya British and Irish media are reporting that South Africa are set to pull out of Super Rugby na tu langale le baba ya tu la pull out ya South Africa ya mai le tu langale tato competition o le Super Rugby na fa na tu baba ya tu na se di poki mai ngai Britania ma Irish ya se la ko baba ya tiri le mta upe sao ya na ponga me na pe ona baba ya te ya mantu au nei mai na South Africa e ya le au le al King Southern King o le Cheetahs ya pena fo mai se o Sharks ma le Bulls ma le Lion ma le Stormers ya na pe ona fa mai news British and Irish media are reporting that South Africa are set to pull out of Super Rugby with tournament. Inala performing manala pull out. Anala ola to another competition. I find the Celtic tournament, the Pro 14. Be anala o ye competition na. Ya si baba ya na tu langala ya pifuri le wa. Pifuri mamau ke de fu mamau malanga tu malanga mai. E malisi me e wol sia ko sem pingi se si pe la na ole. Na usida le sem pingi pe o marusi ke le au usila. Ya le statu talonga na man malo plus na sa man malo ile au na New South Wales na tafa peta to ile amalo ai New South Wales anga malo al plus le tele plus lus full fan lus tasi ina sa fa inga I Waratah ina I Sydney ana man malo al tato all plus na sa makke makanga ka ole amalo ia
Ya malo ai le New South Wales yo ono tulanga fo le fa le tonu o tatu plu le temine. Ya fa kai na malo koi ke ya lusu fa lu futasi. Ya marisi tatu talonga le Land of Fair to Shark in Durban. Land have been pahane a Super Rugby lesson by the Shark in Durban, suffering a record 38-12 in Alamakua fire inga leanga ya tatu aulea ole Highlander in the tatu auna ole Shark in Durban e tosu valu sumare lua. Fainga aulari ya. E man maro le tatu Warriors ila so sa ile man maro ila stona lusful one le fa ale West Taika. Ya ai ma lani sturanga tatu talonga le vavati ai. Ya maraka mai ka ina return of rugby tui and potential taipu for 17-year-old Risi Bowie lane after na wa talo ni oia ile talonga na taito fitu mai tai na su fitu to mai tai rupi so kai man na ye fo talo to mai tai na rupi tui kilo po samo na fa ya tui na la wa talo ni oia au na taito fitu tatu no sam anusila le taito fitu na fa ina ka ngaka Canada 7 na the return of rupi tui oi le or the return of rupi tui stas for to mai tai 11 talo ai male potential type they pulled for 17-year-old Rusi Pauri. Oka ka finger ka mai ka Rusi na su fitu on tausanga na wata alo fa va malo il taito fitu. Na le taito New Zealand fa va tai no watu la mai tato 12 minutos tale tu la sfuma lo tasu malua. E ngola ko mai taito New Zealand mai sunga se yul malau lo tau no mai. Le la ka mu sa mai taito New Zealand sunga ya se yuli malau. Aso ora ko ka ko pese sunga ya se le satu si sunga le ya Filippo Leolai. Tu sia moltato usia la moltato le kio o ka se manga io il pese la ko ka aku Aku tato pese la pena tu sia sunga ya Filippo le ola ele pese fe ka fa ka fa me mai tato pese la so Ela sono ka ko pese la pena tu sia sunga Filippo Matua le tato si di fo na sa tu sunga Filippo le ola ina out my stimul machine nei le ka ko pese le ko semana le
Ina se famaliana sungana ia Filippo lo lai mal pese matango fina pe na fa mai pe mai pese na yo ole vivi ingana o tato la leo pe tu sia ma tu abone ngalo te ole si tina la sauna tu al sunga ia Filippo lo lai ia na la sauna stem ole masin nei o tamna ia lo tu la me o tato na vitu suma lo kula mai lo tato ni usia mal sunga ia se ulu ma tu fa na wina mai tato ni usine ia ono so ta inga fa vala leo tato sa motivita lasi Mari tatu samo video tala ave ia le fonga i mari sunga le ia se uri mala poi aso la poi kal fai fa ye ni aso la ka mai do tele na vave atu tu tala ia le o tele o ye ni news tu tele vai ti ala sa ne o sa news ia ale fonga i mari sunga le ia se uli o malau i nei ia te roa news mero tupu ne sila ia ana sila o se fa fonga mali sila mali mai moa e va pena foi Welcome to this news in Samoa from Aotearoa, New Zealand for Monday, May the 7th, 2018. First, the headlines. New Zealand boxers hit by early onset dementia. Maori, Pacifica and South Asians at greater risk of cardiovascular disease. And in sport, too many backs, not enough forwards, Vic's All Black selectors. For Radio New Zealand Pacific, this is the details in Samoan. Fatalo fatilam tango ne bayaso. Talamaya tero ni sila. Ila so. Isso foi no fogo failo. A gente só tango fai pele, não mas vai a fia ya fia mar mapa fau. Ele ngalo me politimensia. Ele tu pauli I polencia. O mai te wina for mai for mai el mero mo hospital o kele ni sake. Ele fa tu pa ele tu pauli tali tu serman tu. E atu maunga fia mo fai ai malatulo. O te ngati sata awar fai pele. O se fai pele ngalo tau fe kiki mawa ai luas markasi. Sa fai no se miti mitanga ni se te mafusu de fai wau. O na tu tu salava pele vere o vai mrulu. E be ona sa ai ai if te winga de bawalo sa moa rei sefo. Ma mak hanti ya pani. O se fusu anga sa tau foi tu fa wai ola ulu ma o vai tu I reisi. Le sa fatu ngai ne se fuso anga mawa e sa va ye le ta longa ya pani la petai o nei tu ai ngo to I mo solo mi ai fo mai mero mo ye le ma fu anga o va ve amta ya fia ngo fai e mo ma fu fa fa li top de season yet sa la to amta I lo e ye se tala anga te malo lo anga ya tu mo nga lo me e ye tu po anga Pacifica tu e malo ste so tanga mo fai pelenga Sa wai te malo to valu poling sia wa feeling ngalo me orisi sa fusi an fate tai pole amateur mai la to sa fus fa professor sa wai sa am te lu ne ya fia ngal ma tu e fasu fitu male fitu tester sana male a foi la to la lui for lima te sana ma tu ma o tele le mai ile ma tu e ma sa ne na le mai ai le a fia ngalo me O mau foi se ngai ni sila ia le wala nga fa ma singa ai fa fitauli o le lama tia fa tuosa ma le stroke in sila vai o se ngai au fia ni sila ma fa sila wa fe tra te ni sila I le vara ma tu tosa fu ma fitu fa te sanga o fa vai ai se fa te to fo e fu nga ia le lama tia fa ma ia fa tu ma le stroke o se sa di lingara onga fa to fa ia se fu ma lo I ne universite o kilani Sa romi ina o minga le sui fumano loina ale the Lancet I fai ungare mai aso. O le tu stala fa ulu Professor Rod Jackson sa ia faliam o le so e no lusa te stau sanga fa sulmai ma o ia non fa mai mo se fa to tonga forward o to ma mau ai fa lo tira tu no wa. Sa ita wai o le kemi le o fa ngai ne fo mai le fa ta o tonga sa wai fa vai ne ya mo ka fa ngai lima fa te sa wai. Falia Professor Jackson tell my own father ya tili ni sila nei le wala ya matanga la fe sila ibas fu o fa mo mo la matia ya fia no fatu mo stroke sa tele se palasi lao ai e u le wala se tala le ya to le ona sa ma u fo ile sa ni linga I to ai no tanga te sila to no matia nei lo isi mata wai yo tanga Maori Pacifica mata ma ya si sautin e ye sila matia ngai o tula vale 5% mau nga to ai nei lo papalangi Falia Professor Jackson, o le whātau tonga I titira I tupu anga te ngata wha, pia mali turanga mau te mau ainga maua, e pia na avea mawhai ilo. O se toi roi ronga le tūra whore whātu penga o te ngata whātau ma whao ngā o loa whai loai, o le toa tēra te ngata whai loni whātu o loa whao wawana le kea le tūra whono. E pia na whaari ai le minister ma tā utau te ngata whātau o loa ma whao ngā tau tua.
Oleh le minsta Chris Fafo isa fera im tanga fala berbetul mo paketi gesman ile fai wal baso o se mai mo to ile lo to la fono mo kon karate fa atalafu mo fa ti pela tanta fa to o mo fa nga te to fa ri Mr. Fafo o se telo nei lo di fio so mo lo ile o sta ile to la fono ma fa sala nga ma fa no mo fa ona mil si ile fa nga o le to ile lo ngai fa ti no lo fa atalafu ile na o lo o mai ala mo na ma te fa solo o tapa ina ile no ma wino to la fono le falo ino o loa fa tino ngo fa singa no loni mama ta fa yo nafa mo o fa ai kala fu o nei lori o loa fa nga yo ina ile telo va ngale tilo ma fa te wino o loa pe ma sini fa po nei me ta alo mo to ti ma lava fa dia le polo to paketi gespna linda maki o nei o loa ma sani ana fa te wino i tau pidu sino no maulunga nei lo fa no ma o masa ne ma te tuina no fanga e vai te pemoa ma foi ni me te tia e o le te sai ma tulanga tala fe nai il fatuina o loa e talonga ile to luo ma so foi il filin no ro e o black so ni te sanga ai ta o te to ma ta aro lo ma tu e fai unga fai a onga mo la to au atoa ai o fa dia risio sulle pure na filin le au numero fu mo aro black scrapped fox o le tala noanga si o miele le nei lunga male le nei tua matua ese lava o le pe uri ali u fa to ine fetau i male to vivine forani mo tala o fai te uri tolo ile masina foi ni sile nei ma se mai mo tama au tu o le o ava noa e pe o le o lava foi in ta penanga ta aloi e al fe mar kapiteni Kieran Reid sa longa Mr. Fox in le to le radio live o le afa te iai la to filino o Bracken fight unga fe seu i ta mo a fia ile alma camera le filfina ma ia tau tino ai tau o tu lava no ma na fa ia filfina ai ba na telo no nga tono le to muri ai se lo lotte ba mo pomo sfo tino le nei no fa dia Mr. Fox sa o di stu la fa finga ta se tu la sa ia fa ai e le ta fi ai le fa ona tu ta fa mai o se si o ta ma uri ta pe na iai white pocket ile una sa ia wani silo super capire fa una baiasa le agents o le tuo squadra la to winni penlam sa tama wala la to manu malo na volo le jo sanga ina wala to safaina le Lions Africa is subject luas mar bar smariva I Wellington ai halita sa abi esele sona super capire South Africa so di Durban e per ma fatier fa in to su valo ile se fu malo e rimas cosa mo el autori malo ile no Highlanders se manu malu pigo tele ni ai wala tu manu malu ai ile se awari sila ai blues ala to fawo wina na fawo nge awo stadi se manu malu awari sila ina manu malu in the New South Wales wala talu so fawo so tasi sini Australia ile avere territorio ma Israel folawe fata ina de waters by that fear to some of our fight in the so awo stadia ia wani sila super kapin ima de pone Australia sa falla ma si maro so cosaina sino ma na la to sasaina le rebels lima fumali lima se fu il malai AMI Park ali chiefs sa le fa na la to fatto il le ya quas lo trova in o fai in lo smotor smreva e tawo o fai ta ne Tony Pelu e risi tema per tani David Hay in o ya ta fia le son pinimo moro langi ma ta mer sana lima le la fusana fa lua na nafi il va no fai prima para mafa o Pelu fosse da pama le cruiserweight e fa torne fa palasina Hay ali ta fia le fonir fusana sa mo mo fai Hay a fai to fai ina e to wow ora ri ta mermayan ori ungo le fuso ala sa mati tuina ma to anu peso ya ina to se paka le sa fai ale poena e si e to ia se ne tama po vai lava emma no balon sa fa mai tino el kala politica le uomo in New Zealand so la tu le il tama sangale na storia il mano malo foi lus mo le final West Tigers e o gelani to itali mai le to ilalo kinga ina le Melbourne Storms le mas for se fulo e va to ai a sa to ne ma te Wars e le to fai in so le Tigers ma te la tu fai in pito stella te lo ne ai o fai in eliminator sanga io tala na lo yaso mo io te no say you malale story for you. That's news in Samoa from out here on New Zealand. I'm Theodore Malalo for Radio New Zealand Pacific. O Samoa Lope tu mo Samoa Lope is one lang malo si the tato proclamation o the breakfast ceremony show
ma le ono se pa ele tula se fulua ia so ma mai so fu se pa ia le aso tonai mana tola ona e se fa le tatu website ma e so ina le tatu samolo pe itun ia ma e fa tawa lo masa pese ina o fa tawa lo pese ina ia le ngate le o lo lang ma si fa ina le tatu samolo pe itun ale ngate fo ile o le breakfast ma le morning show o le tatu samo radio tala abe le fa tawa le Autos Direct Limited Autos Direct Limited. Fa fata ina fianga au Pepe Chova Anna. Le au Pepe Chova Anna. Le director na. Lam telefoni na o rotasi auto lua li maiva rotasi. O rotasi auto lua li maiva rotasi. Pesa sofa lato address le o to rotasi valu Cresa Fro Manua. Lona license, any license, on finance, no more lending. Mantua telefoni. O iva lua no favalu falima. O iva lua no favalu falima. Po le to rotasi valu Cresa Fro Manua. Le Pacific Fresh po le whanana pula wasila fia ele mamano le tunuu, whaarua tonu Roscommon Road, Clinton, Manua, tene onoa wha mama avenga mo oe malo a inga. A fia mai loa matala mai a au, awana i emisia la tō wha apitoa, iwa yaso taitasi, wha afso ta ianu te mai tai pula ya chaz, numero telefoni o iwa, lua no iwa, ono tasi o lima, po le orua tasi wha o lima tasi o, Le Pacific Fresh. The Sunset Auto Limited, le fale sinia ina le balu tasi huya road tio tau. Elote fani etevili ai no so pocket. Lua fituano o lima tasi, kole olu tasi o fafiti to lim fato, olu tasi o fafiti to lim fatolu. Wire Fitness, mechanical repairs, vehicle scan, electrical, oil filter, full vehicle service, Penafo Malato Pauli new and used cars. Matua, Balu Tasi, Huya Road to Tau, Molifanga, Rosa, Edith Natami, all Tosana. Well,
tautua le Clickix, ua matua whaingo fia lona whaongaina. Fia lafa sau tupe po se digital top-up o ainga po o Samoa, tonga mawhiti se taimi vave lava. Asi nei loa le upenga tawhailangi e le Clickix, www.clickixpacific.com. Wa yei le festuia inga le whaatino ina le lātou tautua. Ma whai nei ona e transfer sa o mai lava lau tupe ro fia lafo ina. Mai lau tupe lunga le internet banking lau whale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peritania, o lo e lalai. O Amerika lo whaata pena le whaatino ina o le tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta la le tau e lafo ina i lau tupe. Numere so ta e monisi whaamtalanga. O le oval se lau 555 toluiva, oval se lau 555 toluiva. Be asiasi nei loa le Clickix, www.clickixpacific.com. E pātai se pā, maota mō whaafiafianga ma tā whaonga vai astu e tasi. E mai se whatasino o mawhtanga po ainga. E pei ainga aso e fua, mai soso po so e ngā se lenia mawhtanga po whala po tonga. Whaafiafiaina o tā whaonga e whai unga vai aso e ne malaka pē mai GJ. Mō poki a siasiane re tu lau Facebook e pātai se pā, peso tai de sui o pulenga. Sunga ia minuto lo tanu, ilana telefoni nea. Ole olo tasi lo ru o tasi ni matasi. Olu tasi lo lu o tasi li matasi. Mai mo foi lungo sa motivita lasi niso la tu fabtoa ole atu ina atu yai. Mana toa minuto lo tunu olu tasi lo lu o tasi li matasi. Olu tasi lo lu o tasi li matasi. Name
to Sole, my son. Sole, you think you're clever to mommy and me. You go Australia to love the family. Where are your love? Where are your love? I telephone you Falua to Amane to Safai, Dai, Fai Poiponga, and Fainane. What's your answer? What's your answer? Ole mumena sa evidinga, ele o koe whao ngainga. Abu ia oe. Sole, no love returned from you. You cry and cry and cry to Faleolo, to the plains. Often Faleo, you promise to repeat. Your liar is out of fashion. Sole, you marry you to Palani. Is that the future station of the family? Your fee is available to open. I kakanga sa fee. No one inside. No money, no mere eyes, no lava, only lipstick and sevai buri. You think we eat lipstick? You think to whapaulo ki ngai sevai ia, mangawi sayo na dai. Isa, what a useless life and love you are. You say your color is white of Australia gold. What's the use? I say to you, your mom is sick enough to die and go to heaven. Why? Because of thinkingless to you. I agree to let mom go first. This kushi is first and last kushi to you. Amo ia oe ke ala le susu ma le fua moa. Moe le fasipofi. Ai lego mai le mengei. E moe le Yesusu. Ala ile Yesusu. Ua ngano ya ti oe. Te alofa whaamakua ngā mā kausi ai oe. If you cry, cry your wife. Stop crying, mo maua. We happy eat fai moko, ulumoko, fasipopo, but we feola. I don't care and like the wife you are. Sorry. I pray God to forgiving you are out of love through your parents. If you die, die Australia. Stop your dying to Samoa. O makua wa ele manatu mai.
ai afai mai a melo ma mo mo te no ma la ia me se o mai ilo mai to era pa pega DJ Vitaliano.
Tina le le o si pe ni na o tai mani au mo
na umufata saina ya mali ko masi no fa ta uni itali fo yo la to boy mali fa ma uni fa masi no night out abia you might yo let's no le fa bye bye tina le mo fa afitai o le pese a wolo fa tuai mo tina wolo fa for my mother. Happy Mother's Day Sinao Samoa le lago langi atoa Samoa mani usila Japani ma Amerika au setalia tusuila manu amanu ile aso sautina. Happy Mother's Day. Sorry, wale tuwefelo fana ne mato tina ya tali fa aiu fo ruta tina ya manu tina ya saki. Happy Mother's Day in heaven.
Talo falava, o le no o peta filo, nei pese la usina, sa tu sielo tama, le tasi iwa baluono, le no nei pese, le ta uol tina. This song that I'm about to sing is featured with my dad. My dad wrote this in 1986, and it's called Ta uol tina. It is a Samoan song. I hope you all enjoy. God bless. Ole
Say your time.
now. Ia whakamaluia pēle atua, I lo tō waso whakatoa tina. Tina umalawa Samoa I na lami atoa, Ia lawa o tō waso. Let me get telling us out tonight. Happy Mother's Day. Samoa.
whātua pa ia man malo si tātua tino. Ile nei tainga le auri. Nā sa au tau whaafonga mai nisi o musika sui whewhiloi. Sa ta wātua i foi. Le tātou polo kalame o le tai au. Ia, bei o na whaafoina atu. E Mr. Ngango ma KB. E le taimi wa mawai. Malo lava le soifo manuia. Malo le whalau manuia. Isi o tātou atino. Whatalo whātuai. Whea lava se no whanga o lo whapea o na e maua mai ai. Ia whaasala launga le tātou wala leo nei. Ia whaatalo whātu ma le nganga whaaloalo. O lo mātou whaasala lau atu. I le ofisa whaasala lau o le Samoa TV talalasi. Ma le Samoa Radio tala ave. I te tono o le ai mātanga o fie le nei o Otara. Ea. Le lau mua Samoa i New Zealand. Ea. Ia. Ma lo lava te tono lea o tātou tu vai mai. I le āmatanga po le vai asa tau āmata foi o le nei māsina o me lua awhi se fulu ma le walu. Ia tālo sia le anga le leia le tua o lo whapea o na mawalunga, lo na alofa tunoa e le ngata o na ia tātou ta māmatina mātatua o lo whaia pia le whaiva o le tāputapua i mai i te tono maota malawa o alo whaiva le mālosi o le atunuu. Ia, i tiu te foi, ma whaiva o lo whapea na whianga iai. Ia, ai te tono foi o mātou ni loto o lo whapea o na manuia le lautele o sio tātou tunu e le ngata o tupu matamali ia e mai se foi o le o sunga i whawhiangai ngā maolatou whale tua o lo whapea o na whaatua na pā ulia i so o lava se tafa o le kelope nei. Ia, a wā lava ia le tawa suina o le ipu vai o le tala le lei. Tal tono fo ile nei aso o se aso o lo o whapea o na whaapita o ngafa, le nei aso sa le nei a tal tono i isi atu no o le lalolangi, le nā o lo o maua mai whaasalonga le tātou wala leo, e le o ka lena tutusa mai mātou i Aotearoa nei. Ia tal tono le nā o lo o whaamana tuina ai, ia le aso sa o tina i isi atu no o le lalolangi, ia pei ona iai Amerika, ia ai le ngata fo i le nā o nisi o vaenga o Amerika Samoa, whapena fo i Mahawai, ia talitono o le nei aso sa, e ui la Samoa mua o me, ia ai o whapitua ma whaamana tuina ai fo i le aso sa o tina i nisi o tātou e kalisia, mai se lava le tātou e kalisia e whakasapa le lamosa, ia a o whaasauni atu i lātou, ia mō le whonatanga tele i mālua, i le vai aso o lo o mua mua, ia pia mai a foi, ia le asa salo na lua le nā o lo o tele i na whamana tuina ai le lau tele o le lalolangi, ia le asa sa whaapitua mō tina. Ia, whea lava se no whaanga o lo whapeona e mafuta mai ai, mātou te whaatalo whaatu, ma le nganga whaaloalo i le neitu la, o le aoli. Ia, iai fo i le talitonunga, o le taimi le nei, le atu ina atu ai, ia ni nai tala, ia po news updates, e ala le tautua, a le tata wala leo nei, ia mō lau sila fia, le ngata o mea o lo tutupu i te tonu o Aukilani nei, le nofanga o lo whapea o na iai, ia le ofisa o le tata wala leo nei, ia o nisi fo i vaenga o le kelope, ia ma nisi fo i vaenga o New Zealand, a wā lava le longo pui li ina o si o tātou atu. Ia, o se mai le whaafonga.
moati tātou tala le nei aso. O lo whapea I le sono le ai o Taranaki. Ia pale ai fo New Plymouth. Le nā o lo o maua mai e tala. Lo whapea o na tausa ilia leo leo. Ia sitasi. Lo whapea na sa ilina e leo leo. Ia se tasi. Sa whatukuina se whaalawe lawe. Sa tūlai mai I te rāinga le ai o New Plymouth I le pō ana pō. Le nā ua lipatia mai ai le maliu ai o sitane e tolu se pulma le ono tausanga I tono o le ai o New Plymouth I le afi ana nafu. E le o tele se whamatalanga o tuina mai le nei taimi e le ofisa o leo leo te sai o le nei whaalawe lawe. Ia ai o lo ta ua mai o lo ta sa ili pia ia le na mafu ai o na tupu le nei whaalawe lawe I te tono lawa le ai lia o New Plymouth. Tala mai au Kilani. O le vai aso nei o lo o whapea o na fuafua ai I a tue saunginga o le alii o Eblahame a Due Hava. Ia o se alii tonga bei o na sātu lai mai ai ia se whaalawe I le vai aso na te anei. Ma ue a tātou le tātou Lower Bay Newsline e tusai o te li poti na tuina mai. Le ripoti lata mai nei na mawal tātou Porkalami e tusai o le whaalawe lawe tū ngā. Nā awhi aise ulu ngā li I tala vō o ni tonga na tupule I tai o le aso lua o le vai aso na te nei le awala o Greenwood Road I Māngele. Ma o mai le ola o si tamātonga lua se fulvalu tau sanga o na o ni manuanga mai puru whana I le nei whaalawe lawe. Na tā ua le ripoti lata mai nei wa toi te I ane ina ua maea ai lona tau tonga I le aso tofi o le vai aso na te nei. Le ainga pole to o lua o le tamatonga ua maliu. A le tina lua sifuma lima tausanga o mele Yolanda to e ava. O le nei o ngā li ele I lewa o na toi fo I mai New Zealand. Ina ua mai ai se vai taimi omi sa o ma wai la o I Australia. Ma o si o la ata lii o lo o a onga o ia ia onga tūlanga lua. Ma o si o la ata lii o lo o a onga o ia ia onga tūlanga lua. O lo o ma salomia foi o le nei tamata la vō ua o malona ola Eblahame tu e ava. Sa a fia maa wai o iei ni si o kengi. E iei stasi o kengi wa ta o le Tongan Crips. A o iai au Sitalia. O lo o ma salomia foi e tu sai o nei whaamatalanga o ane le ofisa o leo leo. E to o lua ni alii e iai o lapi I tanga I ni kengi Australia na malanga mai ma o whaapitoa mai New Zealand ma le ave ai ina ia whaao o le oti le nei tamata la vau. Ia o lo o whaawau pia laso e suenga a le ofisa o leo leo le ai o counties manukau e tusai o le nei whaalawe lawe.
malosi ma le 5 lona malosi I le 4 whaitau o le malosi o Mafui'i. Pei ona tuku ai le tūlanga I te tono le o stasi o ai Hawaii I le vaiasu na te anei. Ia, ai mai se ai I ona tua mai o le nā Mafui'i. Pei ona iai ia mauma mō o loo o tūlai mai ai. Ma o loo I se tala lata mai nei. O loo ta ua mai ai. E o atu I le whaitau masina o tupu pea ia le nei mauma mū. E pei o na sasao mai ai matulai mai ai le nei whaalawilawe. I te tono o stasi o ai. I te tono o le motu ia po le atu no foi o Hawaii. Nisi la tala lata mai tu sai o le nei whaalawilawe. E silina ma le lua afe I lātou ua whaapea o na watu iei se awe ai. Ne e whaapea o na tuua ia nofoanga o lo whaapea o na au mawai. Ia ai au mau ia ma whaasino atu fo iei nisi o nofoanga. Ina I whaapea o na toi relocator tu iei lātou. Ia tanuai o na olo o iai pia lava ia polena I tūlanga pe o na tūlai mai ai ia mauma mū ia po o le lava I te tono o le Hawaii, Big Island I Hawaii. Samoa. Auina mai e ala I se pepa o whamatalanga na tuina mai e le whare tupa tu tono Samoa o le Central Bank of Samoa. Central Bank of Samoa blocks all OneCoin cryptocurrency transactions. The Central Bank of Samoa has issued a directive to all financial institutions, predominantly commercial banks and money transfer operators, to block all foreign exchange transactions related to OneCoin or OneLife cryptocurrency promotion. It has come to our
attention that there are still a large number of people wanting to remit or transfer money out of Samoa to invest in this OneCoin cryptocurrency promotion. This is despite warnings by Central Bank of Samoa that there is a very high risk that OneCoin cryptocurrency promotion is a pyramid scheme, an illegal money-making investment. Under the Exchange Controls Regulations 1999, no one shall take money out of Samoa without the approval of the Central Bank of Samoa. Therefore, any transaction that involves money leaving Samoa must first be approved by the Central Bank of Samoa. As a result, the Central Bank has decided to block all approvals for any transactions relating to the OneCoin cryptocurrency. This also ensures the protection of Samoa's foreign currency reserves, which is at risk due to the high number of people wanting to remit money overseas for this get-rich-quick scheme. This will remain in place until the Central Bank of Samoa has assessed that there is no longer a risk to the public and to our economy. Should further details be required in relation to this news item, please do not hesitate to contact the Financial Intelligence Unit of the Central Bank of Samoa. Mo lau whaaputu ngā tupe o le KiwiSaver.
lima se lau luas fultasi le whaamanianga po le member tax credits. E anga waa iai so se whai sao whanga, o lo iai sao whanga. Se i toe awina atu ale tātou newsletter. E lima se lau luas fultasi le whaamanianga po le member tax credits. E anga waa iai so se whai sao whanga, o lo iai sao whanga po le whaaputunga tupe o le Kiwi Saver. O lo tuina mai pea I le telo tustusinga a le Retirement Commission. Le toa telo I lato o lo lato misia ma le au sia a iainga e mawai nei whaamanuianga I tausanga uma. Ona o le whaailoaina ma whaamalamalama iai ia le member tax credit I mawhai o nga ngawaa iai so se tasi o lo iai sana whaaputunga tupe o le teo ngā tupe o le Kiwi Saver. Ma ua whaamanino mai foi, e le malo po le retirement, e ala ilana e le whaalapatapatonga a le Retirement Commission. O le nei whaamanuianga e mawhai ona e au sia, ma maua mo lau sao whanga le nei o le Kiwi Saver, pe a whai e silinga atu ma le afe, ma le wha se fulu ma le lua tā la, le tupe teo e te teo ina I te tono lau sao whanga, e te tono o le tausanga, mai lava I le aso mua mua o aperila, o le tausanga ua tuana I atu, se I au lia ia le aso tolu sa fulu o Iuni, o le tausanga o loo iai nei. Lona winga, mo I tātou ia leo o loo iai pia ia tāwhanga ia o le Kiwi Saver. Ia, mo leo toi mamau, ia pe o loo iai tau lawa I le whaai unga o Iuni. Ia e whaamautingoa ai. O loo afe ma le whaaseful ma lua tā la, lau teo ngā tupe na tuina I te tonu o lau sauwhanga po le teo ngā tupe leo le Kiwi Saver. Ina I whaapea o na maua mai ai ia le nei whaamanianga lima se lau luaseful ma le tasi. Ia awa lava ia lau whaaputanga tupe le nei o le Kiwi Saver. Ma o whaai ua tua ina ia tātou Ia le tātou updates le nei, po le tātou Loa Bay Newsline updates, mo le nei aso. Whaataitea le lava le mafuta mai si a tātou atunuu. Le a whaai watu le tātou pokalame le nei aso, e ala I stasi o whatunga, pe ona amata atuai le tātou pokalame o le morning show, ia ma le tātou Loa Bay Newsline, mo le nei aso. Iei le whaamoemoe tātou to e whailoai I le awhiawhia nane, pe au lia I le alofa o le atua, le isi whaamoponga o le tātou Loa Bay Nightline. Ia, awa whaina I ngalo, na wina atu ia nei whaasalonga I le nei aso. E ala I le lango sua malosi, I le ngata o tātou whaanga whaapisinisi, o lo whaapea o na tu tau au mai pea I le aso ma le aso. Ia ai o nai whaapitoa foi o lo otu ina atu e ala lea I le au nanga a le Now New Zealand ia le company whai telefoni o lo o iai I sono le a Ionekia ia ai o le nā ua amata o na o mai a lato au nanga I nei I au kilani nei. Ia ai sai o isi vaenga o New Zealand. Ele ngata na whai o na e wala au iai le lato numera oval se lau le nā, oval se lau whātolu walu, ono iwa. Ia mo lo sila fia atili o le tele o lato plans, pe a whai le nā o lo o fia sui. Ia ko o fia sila fia atili foi, nisi o tulanga I mawhai o na pasosoani atuai lato. Ia ai le ngata fo I le nā mafuta mai pe le nei vai aso ia tātou polkalame o le Loa Bay Newsline. Ia ai mai sai o le afi I le tātou Loa Bay Nightline. Le nā o le a awina atuai ia whaapitoa a le tātou circus. Le nā o lo waiai le lātou
tani sanga lea ia po whawhiawhianga lea ale circus lea o whaingoina o le circus e nā o mai I nei ia I mātou I manukau ia le lato whawhiawhianga lea ia awana I ngalo mafuta mai pēr ala ia tātou polkalame whaiwhai pēr lea o le a wina atuai ia whaapitoa ale tātou circus lea o loo whaatinoina le lato whaawhiawhianga I nei manukau I le vaiaso le nei se ia o lia o lato whaawhiawhianga muli o le a whaatinoina lea I manukau I le aso sa le aso sa fula mali tolu o me le aso sa tonu lava leo tina ia ia e pēna whailo atu awana I ngalo e mawhai o na e anga waa ai is a free tickets e wha free tickets o atu ina mai e le au aunanga lea le circus I le tātou ala leo e mawhai o na anga waa I esi tasi ia e le ngata I le nā o lo whapia o na lātou tutu tau au mai ai ia tātou polkalame le nei po le tātou morning show whatasi ai ma le tātou Lower Bay Newsline o le tai au ia po le auli foi a le ngata le nā o le tātou Lower Bay Nightline o awhi tai tasi ia mo le nei taimi mai lo nei tangata ia mai se foi o le aonanga a le tātou Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio talaave manu te le ina lava fuafuanga o le nei aso ia mai se foi le whaatapena atu anai tātou tina ia awala lātou asa sa whaapitoa I le asa sa o lo olumana I nei ia whapea foi ona toi whamanuia atu le asa sa tina anai o tātou tina o malava le nā o lo whamanatuina le asa sa tina ia I lātou I le nei asa sa I isi atunu e le o kālena tutusa ma le tātou ma le kālena I mātou I New Zealand nei ia tātou toi whailoa I le awhiawhi o lo muamua I le polkalame Masani o le Lower Bay Nightline ia mai se fo inisi o polkalame o le awhiawhi nei a le tātou au nanga a le Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio talaave whaataitea le lava le mafuta mai tō whawha soifoina mo le nei taimi Sick with it, let's go.
on the track. Sick.